onda... Barley! Dopo professore. Ciao professore. Profesore, znači? Baš predosjećaj. Evo ga, dragi. Sad što ispada je svi moment. A že vam plaću forsira. Dođi, stvari što mi radi. Vanja! Ćao, Vanja! Bojana nije problem. Koji tebi se znami? Ovo je li desna?
profesore, nemoj da snimam. Samo gledamo, ajde mi daju halalu da se očistim. Koji je razredena, ajte i sad na prvo. Profesore, malo u krupnom planu. Može prosto riba sad vas. Jeste prosto. A što se prosto ne pa to je. Šta, moj Ivana? Ivana? Nema Mila i dalje.
matematički spoj, majko. Svačko je opasno, vrat samo čuti. Ovo digitalni moraš šalje nego mi tamno došli. Ovo je lijepo, se mora i sad treba mi poznati da slikam. Slačeš se, radiš. Ćao, slađi, brate. Ja te prosto... Jo, jedna je Saška. Ana Foro. Kaç sıra? Slađe, ovamo snimio. A gdje si slađe? Slađe? Slađe, ovo, Gledaj to, prosto zbisku da nas ne pređemo. Sljedeće godine ti obećavam titulu.
Da, brate, da. Snimaš pravu? A prosto nisam zbiljni ljepši sa rozom. Osam. Osam. Stari mu, dođi. Pa sad spet, jel? Evo se sve malo. Daj, dok kiša ne udari. Rossere, Kasper Rossere.
samo jedan da vidiš. Pa na svjetlo da se Mogu je nešto da izjavim. Kasnije. se ne mrtva zdjela, brate. Ajde, pušti vodu, kaže na vodokotlić, kaže. Komšija! Bele su vidjeli. Milice! Pozdrav! Nando! Čekaj, da mi živjeti kako. Kod Trocadera. Prostore, on mak kućni plan. Šta radi, Ćao. Tamo se malo snimiti. Tako te volim, prostore.
Ništa ti ne brini, ja sam tu. I onda, ćao slađo. I onda ti kaže... Pa nemoj da priča! Profesore, dobro me snimaj! Profesore, da snimaj! Ne, bit će lakše. Slađo, gdje baš te slađo? Je li slađo? Prošle godine kad sam snimao, ništa se nije vidio, ništa. Dok je bilo danas dobro, posle ništa. Nema li ova kamera silice? Da ima? Pa i tamo slađo. Došao mali Ima Boško! I kao porodicu mojte, Sve neke kamere, neka tehnika. Molim?